Amasiko ga timu ya Nyamityobora Football Club kubasagara ko muri ligi ya kabiri yihange ya FIFA Big League gatandikireho no kubanganisibwa bwa nyuma yo kutandika ku season yo mwaka go mu mpaka za ligi ya Burengero rw'izoba ubwo kusiyungwe ya 6 o'clock ku Rugabushenyi na goli 3 hariye mu nyuma y'abazi. Omuzano gwa yogo gubire guryo go kubanza mu mpaka yeze kandi gurukwiguraho n'ikishayi cyabo mu butongere cya Nyamityobora guhendire cyueka cyo kubanza timu zombere zingine gore mu hande y'isho bito mu cyueka cya kabiri 6 o'clock yizire yateba mu goli 2 onkanki toka 6 o'clock twetebekanisize kuzana buri timu yone turabugane tukakorofayinga tukazo mu Big League ecyo kitwire tukaho tutwire tuka playoffs mwino bwa hati turede abazana bona turi kurutingira abasya timu ya Nyamityobora yo tekarukaho gamwe nukanku haboro muri yejo itahaho kaneza guma kubiha hongu tukajyaho setbacks konkanka butoshe mpira timu zone nikizuba hejo. Omugandi timu ya Rwampara Bulls na yetandikire rugwa kikazi ne ya Lions hatino tebere mutahiwe omuzano guzanirwa hacishayi cyakino no mu district ya Rwampara. Icyueka cyo kubanza cywira hatino tebere mutahiwe kandi mu cyaka be Rwampara Bulls etungireyo penalty biti yaremwa kugiteba kandi no mu kwasi wa goli ya Lions ahirwe kandi rukutukurana ko kushore kishayi. Ba twayego mushomo ningashi twayiga noyega biza no kwiga. Yes, it was not our luck, but we have a lot of chances, but to utilize it was just a problem. Omepire ndije zanwe rubare FC singire rukungera na gole mu harusha Bushenyi veterans zishangire rushere FC waye yagisingira na goli 3 hariyemwe kandi kigeze Harambe FC hamwe na Mwize FC zigwire kikazi goli 3 hazinde. Aba TV West and Aloysius byamukama hamwe na Elias Rutugusa.